Nilimen ke Nixon tera Inspector of Taxes pinili tum nadi as per direction Carabing Long Thomas Council direction things ini tum la trading license and professional tax na check konsi wang ni tum aron na ting pen la sili tum wang bam hut lil tum wang nili garinda pasang sila la inut kat culprit do nili ma phas mang te apichi lo Bijoy Singh amne la bang scooty pen wang si khangsar lang lo dokani kir no bulam na lalo ni tum di bang orju check lo nili mobile tenang thilo nili gari ja chabi tenang hek luno lalo asil to pan nipan nili tum pan nang chok masi la tum pre-plan lo ni tum pan nang chok na thing masi la si pang sam dun lo la son kali itum ta aron ting masi bang nili tum jung phale ke bang ali pram lo ituma department do ni tum ta la so ting masi bang ang song panang toy si bang pram lo tame arju je intentionally si ni tum pan dia de bang na follow ni choi tanang sek uniform tang sek dak de lo penang salo penut nili phan langrap dun lo itum do mohendo tok bi alang lile bang bete pini ge nili phan da medam po lan lo ju pini ge la se methang da terak jin so melo jo methang ding lo masi la se la tombang ke preplan la tombang ke intentionally sin thoman nang phui pusi la tum nini thom prang pen non fi arjulong hindu bani tum han beta nang pi lal hai lal langit tu masuk pini kisu kuda tapi laso alama pen konsil pen opini alang ni tuhan sodak pen sai ponjima la pen pinang an hekdam long di la dak chot kali kapre di na trading license ka we tum dok pik thola lin tuhan nai sai ponjima la pen non trading license do bo matum istami renewal kuri re alang ni tuhan tame an pini message ki pi la polo la tum renewal kuri ni tum an tame atum ta renewal fan wang se melo apporting pen claim dang po asi gabi tuman tame il tum office na hobri nang po office ke joka chini lo Carmelo Thomas Council Tax Department do la siladak tum na hobri nang po homri lo te copy ke sung ma il tum ai thanang po pini son ke license gabi tum tame il tum fan me copy si do ma kabe ma copy a pini sinang ji ma di tum hanar ju nang po non ba na pugoli lo tumang nil tum fan intentionally si tum nereng ni hunang pa so don lo lalo lagi tum fan nil tum fan lang plot kali lagi Carmelo Thomas Council sanang lang plot sila tum ke claim chinam pela tuma chinam si la tum ke claim lasi komasi license ke doma kabema nili tum bangwe tini tum chini nelo lasi lage ni tum kelang nili tum kam lo mati lalo ini nang ni ko son pen se nang le reng so to ni tang alam ke ni di fudam ni ko se happen about take 9:30 10 nom lo SUKHANJAN lo ekdom 700 800 ne amuni do chipeng lo an ke Carabing Long Thomas Council pen ke bang inspector tax atum bang tripon edo gari hum pulero kilo gadak atum ekdom inut dumuni do Bijoy Singh kudo bela instigate kuri lo anke kadu bang ke choknot hengno ekdom pathino sonsi pini ajuno masni ni gari park kuri koplo park kuri mala tum han ini how se peses pinai ayan no tamet hana an pondi phan sini libori lo ama sini nili nuwet me ludun choksi lalang li tum han rescue kuri phan libori lo pen la solong gari jini thap pensi da bukan thana an wan lo ke physical pini treatment settlement han en lo ama sini tum non bangke da FIR ka pilong na so ano ka te nali phan kon dak na ke theng ko nili phan na ke theng road pe na ke theng do la 16 ne 20 mm ne road pe na ke theng do la da sarita silai do ke arlong pa nang pini na ke war dak heru do pella sona ke theng do la kai na ke tu na ke sak do laso pini mane bahini amune pha pu ke rescue ke kur ke pon laso na tum ekdom men man na ke chop na ke theng dun do ko te ha tum hanang li pang thek ji ma only li pang thek amen pu thek ji ma FIR ta ni li pe long ta top ya lo ini ke Bijoy Singh jola si mastermind enke la so long chirap dun ba korte Bijoy Singh kudo anke no inu do non inu bhaini amen nili confused lo nili ini ke toktang do tum nai pute FIR copy ni nali tum hana tilo puthegi te nangli hin pela tum han copy pu je ho pet kang sai nai kuma ma copy nili CM Sarafan nili ke chuniri kangtung bang ke la puhelo lalang li tum piniar ni sini ni pan lam to kali kidam tang chiklu yona pram ta la tum drug case pen ta piniar case pen ke jail ke dam to do lasong thara sila tum
hardware dukan solai bom dak sukhanjan bike hardware pu lasila tuma license ke forever masi ppd ning apen business ke paklem fedaji phansi nili bini chunuri la penako la tumhan ain ten pen bisar kinda kurinai sunuri Tangte nang limen la pen nang lidong nang ke than nilimen ke mohen tokbi nili rong rongkang thir Sukhanjan ward number 1 se do nili tangtela Bijoy Singh ko kanali phanang chini pame gadi Bijoy Singh nili phanang chini pame nili tame chini pame sitame nili tum chingki ke Sukhanjan mana Sukhanjan ang kang alo ni tum officer pan men handle man te ke thang chok ni tum chetheglong si ni tum projin pen tum karmong tum konsil officer tum dak ni tum nang sun etlo sining dub lo la tum song claim ke danai palo ate trading license ke lagai no tin tanang ji trading license ke mithang jung phale ke government revenue lage labang so government revenue ke drive apna lang tum kini adap wang apor bang lo kasele tum mangge da Sukhanjan nang sun si tum superintendent ban chenglok pen all inspector tum da wang si taralang tum intention mangela tum da kithan ji pura rakhan je iri tum dak majok business ba ajara bepar behalo claim sitame now tum trading license donang ji as trading license a fees ke ningkan si lam sam achar so lage trading license a fee lasen professional tax ni tum government officer ar gamo tum social officer tum anta ni tum jungjun ta chipinang ning lage every month ni tum professional tax ke ठीक लसन taxi di tum bepar daro ke claim tum ane tum dak dori po nengji damde barang tum business claim nong ni pom de asang tum claim non ajar business claim non legally a business ane claim on we have nothing to say di itu majok against ane tum kali sitame itu remedy ke draft kinang koke Karbianglong Autonomous Council আর revenue of funds ni tum claim lake de tum Karbianglong Autonomous Council authority pen order ni tum da claim de tum Karbianglong Autonomous Council officer fan ke choke itum jungjung ale nangi choklo bansa Karbianglong Autonomous Council fan lang plot sila tum lason behave lo kasi labane tum compromise de lo ga itum non hajong itum FIR te tielo itum SDPO OC menching YC itum da Karbianglong Autonomous Council principal secretary man direction ng PC itum da itum officer tum an itum nesun itum nang sum lo itum deputy secretary tum da wangsi itum ching YC itum la ke chokchi abang thu ano tin phangke itum chokchi buamde sta ke chokchi vega bang thuman nep nangji ingnang jengli so that next time this kind of incident should not happen kasi itum sonsing wailo lo sila shooting kan arrest lo kasi itum FIR ta itum KG red lo kasi nitum ka chuning ri bang ke lo peham lo itum ke peaceful si solo taxi dogmoka parkwa langhin parkwa sob nambam lo bang buja buji do ano tinta oh Karbianglong ano tinta isi respect kan si onang tungwang lo melo kasi ano tinta provincial tax ba trading license ka bituman ke oh sir nang tungwang lo ningrong lo busi ano tinta pu sipit da dak na Sukhanjan along sabo inu bhani ki chokchi gundami pe niklem ajok dagang ko siksak lo kasi tum peaceful environment nang disturb dum lo na peaceful environment nang pahino dum dak lo itum ke claim kidam ta nang pa demoralize dum lo inu bhani gunda dum han pe asal hai gundami ya dukani tum ke ditum Karbianglong Autonomous Council otum honorable CM sarapan itu information people ditum ching waidam po na tum license ke ditum income lapo datum ke license tum lapo ke pilang asal gundami claim Karbianglong Autonomous Council fan kelang plot ka misbehave respect the phanan ke nitum ke lage compromise la pan trading license tala tuman ke nitum pipelo piunelo lage nitum nang thandak lo kasi nang tum chorolo tum la so moidhom pe nitum la si isi chunengri ano ting henu ade ano tin non tribal mesen ano tin hani pomde tin bijitu ke no tum hasin nitum kai no dak si kuda so that next time la so repeat no la si nitum continue ji la so drive bangke la so revenue drive nitum la so information ke public fan awareness man nitum continue ji nitum will not stop nitum will continue laso bangke penap to duji penap dik to de kai tinum doji la bangke laso nang pa phere du nang pa ne demoralize laso gunda num phere de la bangke lasi nitum laso kam bang continue ji nitum officer to manta penap kan samay penap dik samay kai nitum continue ji son taxi Sukhanjan chot tagali khoti chokali all west Karbianglong ten damji lasi nitum mangi si awareness bidam ji they are not in a business men atum an sitame nang tum claim non chodame thak me dome sitamen trading license ke nang tum en nang ji tum awareness nitum pg anu tin function sitame gundamya kam nitum da chichat che la pena ko son nitum officer fan ke thang ke chok misandel ke nitum da compromise me la pena nitum da correct le bang son gunda nitum hereri itum Karbianglong Autonomous itum CM sardo itum EM tum do alam tum ta aning duglo la son ke chiplang plate dang je por alam tum duglo lasi
choklo dam tong nam to non next time ke la son mang ke majok a businessman ba trader tum same son mang repeat pe dang to la sini hing bana chuning ro anu tinta ni tum majok against dam de ke claim ke majok business claim on ni tum tuam dile mang ke sitame la son mang ke nang repeat na la son a peaceful environment pe nang pahin du nang ne la lo nilhin pe nang ge thank you so much tang pidi bangko na aphan areng hu pasolo ar long war lo indoi pala ko do pik lo la sinon itum principal secretary order ting pen itum da ko medical check up ko dam thu ko ju mama si ar long war mane ar long pan war lo tuman indoi pala do pik lo kat lum lo man ekdom men tuluk mati ko mane gundami itum tam sing patuluk lo la si non medical check up dam thu ko la sara ko ino to bison itum korte ke areng su pik lo alang itum korte phang ka via pik lo alang kirap dun dak lokal lo amen document ta alang ni halo man do to biro la si itum korte ke do koksi alang li itum korte ke do kok jone si itum inspector farmang ke apran si karmudda ji polo talang di cerai dun thik asalang pan choro lo alang pan niat lo man choro party lo itum officer hin dak sami mane kar dang lo motor mas kan silihin hu kan sami alang pan choro party lo alang ti itum officer pan step idun apran na pa jok idun pan pan choro lo asalang pan ta penang theng chok lo avia big full lo chunu lo asala osi tum same alang hin ban ta FRCP lo la pen tum officer hu hin ban same FR hin dun KSA Carbon Long Thomas Council Taxation Department pen alang litu mithang asai chiklem bang bom mahut SUKHANJAN market along alang litum labangso trade license aputhak alang litum kahomri bom mahut pini alang litum phan areng hu ka paso la sonda do sila solong nilitum ang bong lomang nilitum sitame labangso alam kajulong pen nilitum nang pali don lo lason nilitum nang pali don hon bangke elong hardware lo dokan long si nilitum da do don lo aladak taxation department halang litum sitame do lo lasolong sitame haladak bangke lapuson alam klangleje pene chetheng do ji jaji po bangke men bangke hadak bangke lason ke klangklebon pusin litum tamatha lo api jong bang ken li tombang ako aju thulong lo je SUKHANJAN along palang li tom gari homni lapu lukhian na pen lapu nang homri bom bang bom mat la Durga Mondir long bang khang check ma la gari homni long ke do la taxation department long ke claim asai phu tom phan areng hu paso la puson na do ko la si la so puthak bang anil tom karbilo charlia song pen condemn lo la si la bang so long alidar mate kija ponabang pulake Bijoy Singh alang lian lo main leader la bangso pini la bangso pachebong idut alam ke wana bangke alang lian lo ka organize bang la solong kadu ka ve bangpho la pen others satum do se alang litum han law and order la pen Carbon Long Thomas Council la hin pen soda ka kang sai pinangi la dak long ni lichuning ripon nang tour Carbon Long Thomas Council Dr. Tuliram Ronghang CM Carbon Long Thomas Council alang li sitame bangso pothak RDN nangji lason thak si Bokajan LC angkang iletum chinghon MLA Dr. Nomor Momin Deputy Speaker Assam Legislative Assembly alang li sitame bangso pothak RDN nangji athe lang litum mithang asai chiklem bomhut lapuson pacheplang long lo bangke la KAC manghumi me ason sidolo dasi lasolong ako mohet jong kachipho long pu ako ilitum korte mohen tokbi alang li bangke dipu ke damji punanga barma la taxation along ke claim achok amartom akorte tumhan ke theng chok la poson ke theng long lo ka jok alang li tame suntuk pen la son ka li pu ke pudom alang li ban ke theng chok la poson ko lo la si so puthak bangke nilit tuma hin pen chuning ri lo je ladak Bokajan thana long osi incha salang li phan sitame chuning ri lo prap jin pen lahai corporate tumhan kangsai padopon nangji lapen trapjin pen hem kangsam long kethapon labji phanse nili to mahen pen chuning ripon padikrim lo tang te Bijoy Singh po bang pholang li ko KSA si claim bom ba Bijoy Singh po bang pu kidam tang por ben sitame alang li pinangan mafia kami claim do sopari long sitame involvement do lason na taxi non sitame alang li claim bom ka la ka mithanga hemalong kulat do hardware dukan do lasi lakso kulat sitame Carbon Long Thomas Council authority teman chuning riloje prapjin pen la bangso kolat bangke seal check ni la pen alang lipan trade license bangke akaya jon se alang li tumpan bangke isu pipet dat ni posen li tomai hen pen chuning ri padopon
Tangte Bijoy Singh ke inut gunda mate batai lo jel ke dam pula so pathak ko ana hol na tum hin ben kui la so lam bang hok lo je ni li tum ke thek don long ateng ke alang li ke kachikrong ke nut businessman polo stame somonit gundagiri siklem la puson ni klem bang ke je SUKHANJAN Bokajan rat mana chuning rilo la ke khai alam bodali la ke si department tum si challenge lo la son plong daily tum ke bang jilang bang ke li tum environment bang hinodaji la pen karbing long Thomas council andar long do an bang ke trade license po bang ke la ke council pena rules regulation do kok tang der po la bang ke kadu vetame insamjin pen salam don nangji arona teng do putang te lan bel li tum menjong jong se lang li tum pon pe de peten lang li tum fi che song ding pon ji jong si la hai carpet tum pini la bang so kachi theng achi chok long ke do carpet tum han prabjin pen kenep kangnang ave plong le tum further step bang ke li tum ansu se chi song pang tam pon lang pasin li tum bang jong pon. First of all, we the KAAC Student Associations, we would like to take this opportunity to congratulate our media friends for taking this news bite. Well, today, 27th of October, is a very unfortunate day for the people of Karbi Anglong and also for the people of Bokajan subdivision. Today, on this very unfortunate day, an incident happened here in Bokajan town that have shocked the people of Karbi Anglong, that have shocked the people of the entire state of Assam. So for that, we the KAAC Student Association condemn those incidents, and also we would like to appeal to our Karbi Anglong Autonomous Council to take any stringent actions against those culprits who are resorting to those violence modus operandi to harass our Karbi Anglong Autonomous Council employee. The incidents that occur in Bokajan town is around 10:30 a.m. today, where some mob have assembled and tried to obstruct the duty of Superintendent of Taxes of our Karbi Anglong Autonomous Council. They have tried to obstruct the employee of our Karbi Anglong Autonomous Council employee by resorting to violence means, and this is completely against the democratic right, against the democratic situations order of our country. And for that, we the KAAC Student Associations, we would vehemently condemn those business people or those business traders who are resorting to violence means to fulfill their agenda. And also, this violence or these incidents that have occurred here in Bokajan town is the outright attack to our Karbi Anglong Autonomous Council, and is direct. It's a humiliation for our Karbi Anglong Autonomous Council today, because those people, those business people, and those non-tribals business people have got the guts to resort to such violence. Because the Karbi Anglong Autonomous Council have no teeth. The Karbi Anglong Autonomous Council have no guts to expel those illegal migrants who are resorting to such violence means here in Karbi Anglong. If the Karbi Anglong Autonomous Council wants to get rid of those kinds of elements from our society, those kinds of violence elements from our Karbi Anglong, then the Karbi Anglong Autonomous Council should take stringent actions at the earliest, and those arrested and those people who are behind those incidents, what had occurred here in Bokajan today, all those people, whoever may be, whatever may be their racial, what may be their race, or what may be their religion practice, or what may be their community, all those persons should be put behind the bar as per the Indian Penal Code 1860. That is our demand from our Karbi Anglong Autonomous, from our KAAC Student Association Bokajan District Committee, and also all the people of Bokajan here, that democratic rights should prevail, peace and tranquility should prevail, and we, the people of Bokajan, and also the KAAC Student Association, does not support any violence here in Bokajan as well as in Karbi Anglong. And also, we would like to appeal to our Karbi Anglong Autonomous Council to take serious, stringent actions against those people who are resorting to violence means, and also to cancel those license, to cancel those who are without license, to cancel their license permanently. And we don't want any
discrepancies in this matter, in this situation. So we appeal to our Karbi Anglong Autonomous Council to cancel all the license who are invalid and also who are not doing their renewal on time. We don't need illegal businessmen here in Karbi Anglong. Those who are running their business legally with valid documents, they have the legal rights as well as the other constitutional rights to run their business. But those people who are running their business illegally here in Bukazan as well as in entire district of Karbi Anglong, those persons should be expelled and their trading license should be cancelled immediately as early as possible. Those are our core demands on behalf of Karbi Student Association. ইনসিডেন্টৰ কথা আমি যেতিয়াই গম পালোঁ তেতিয়া আমাৰ লগে টিম স্পটত গৈছে ওচি বোকাজান নিজে গৈছে উইথ CRPF আৰু যোনটো আমাৰ টেক্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ টিম আছিলে যোনটো তাতে পাব্লিকে মেন হেণ্ডেল কৰিছিলে তো আমি গোটেই টিমটো ইমিডিয়েটলি ৰেস্কিউ কৰা হ'ল আৰু তেওঁলোকক আমি থানালৈ আনি যোনটো প্ৰিলিমিনাৰী মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট দিবলৈ আমি গোটেইখিনি দি আহিছোঁ আৰু এই কেছ সংক্ৰান্তে লগে আমি 4জন মানুহ আটক কৰিছোঁ এজনৰ নাম ৰাজকুমাৰ ৰয় জাগৰুচা ৰাজু কুমাৰ ত্ৰিপাঠী আৰু এজনৰ নাম অজয় সিং এই 4জন মানুহ অলৰেডি পিক আপ কৰা হৈছে তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰা হৈছে আৰু আমি কিছুমান ভিডিঅ' কালেক্ট কৰিছোঁ এভিডেন্স কালেক্ট কৰিছোঁ আৰু এই এভিডেন্সৰ ভিত্তিত বাকী যোনখিনি মানুহ ইনভলভ আছে তেওঁলোকক আমি ডেফিনেটলি দিছোঁ আৰু কিছুমান আহিছিলে থানাৰ সন্মুখত তো আমি যিকেইটা ভিডিঅ' আছে ভিডিঅ'টো অলৰেডি আপোনাক ক'লোঁ আমি চিলেক্ট কৰি যোন ইনভলভ আছে এৰেষ্ট কৰা হ'ব বৰ্তমান দেখা পোৱা যায় যে বিশেষকৈ বিজনেছ কৰা মানুহ ট্ৰেডিং লাইচেন্সটো থাকিব লাগিছিলে কনচাৰ্ন আণ্ডাৰৰ পৰা ল'ব লাগে ট্ৰেডিং লাইচেন্স কিন্তু দেখা পায় বিভিন্ন দোকান আমি ৰাস্তাত যালে গম পাই যে ট্ৰেডিং লাইচেন্সটো নাই সিহঁতৰ কাৰণে কি একশ্যন লোৱা হ'ব যোনটো আপুনি ট্ৰেডিং লাইচেন্সৰ কথা কৈছে সেইটো অলৰেডি টেক্স ডিপাৰ্টমেণ্টে যোনটো প্ৰচেছ ষ্টাৰ্ট কৰিছে তো সেইটো প্ৰচেছটো ষ্টাৰ্ট হৈ থাকিব আৰু তেওঁলোকক যি এছিষ্টেণ্ট লাগে পুলিচৰ পৰা আজি তেওঁলোকৰ টিমটোৱে পুলিচৰ কোনো এছিষ্টেণ্ট লোৱা নাছিলে ডেফিনেটলি পুলিচৰ এছিষ্টেণ্ট ল'লে হয়তো এনেকুৱা ঘটনা নহ'লহেঁতেন গতিকে আমি তেওঁলোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ নেক্সট টাইমৰ পৰা যেতিয়াই আহে টিম আমি ফুল ছাপোৰ্ট থাকিব আমাৰ পুলিচৰ মানুহৰ লগত থাকিব যোনখিনি প্ৰচেছ কৰিব লগা আছে ডিপাৰ্টমেণ্টেল সেইটোতো হ'ব টেক্স যেনেকৈ লাইচেন্স ৰিনিউ কৰে সেইটোতো প্ৰচেছটো হৈ থাকিব হয় এফআইআৰ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে Tum kelang bom lake malong news 24/7 hampang aparman klar da kabirta.